Nkuko twese tubizi rero inkuru ikomeje gucicikana hirya no hino cyane mu banyafrika ni insinzi ya Congo, DRC Congo, Fimbu nkuko babivuga, ariko reka nze nkwereke uko nabivuze mu mezi atashize nubwo ngewe bitangira umuhanuzi. Buri gihe tuvuga ibintu bigasoza bikaba, ariko ntago bitugira abahanuzi. Mbere kwinjira mu bya Congo nkwereke ko nabivuze, reka manze mpisomo rimwe abanyarwanda. Ese ikipe y'u Rwanda yo kugira ngo ijye mu gikombe cy'isi bisaba iki, byatwara iki? Hari igihe ureba imikinire y'abakinnyi bari hanze aha, yaba muri za Premier League, ukabona wenda mu gikombe cy'isi ukavuga ati abanyarwanda ko harimo abana bafite talent zikomeye cyane, habura iki? U Rwanda rero ntabwo ushobora kuza mu gikombe cy'isi ufite umutoza uhemba miliyoni hafi 10 ku kwezi, nta makipe harakomeye, nta batoza. Abatoza bafite lisansi za FIFA za A ni bangahe mu Rwanda? Amakipe akomeye nangahe? Ese abatoza barihe? Nukuvuga ngo udafite abatoza ntiwabona abakinnyi. Ukavuga uti rero ese ni ngombwa ko umutoza w'ikipe y'igihugu yahembwa amamiliyoni nk'ayo n'abandi bamufashe n'ibyo byose ku kwezi? Ahubwo se babakinnyi bazazamuka bazava hehe? Gukemura ikibazo cy'u Rwanda cyo kujya mu gikombe cy'isi ni ibintu byoroshye kandi bishoboka, ariko bifata igihe. Reba za Cape Verde twarazipingaga, ariko bafashe imyaka 10 n'inga yose bariyima, ariko reba ukuntu bafite ikipe ikomeye. Za Cape Verde ni ibihugu wavugaga ukumva nta nubwo bibaho muri foot. Intsinzi rero ya Congo yabaye Congo narayikubwiye. Reka nze nkwereke ko narayikubwiye ku itariki 27 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2025, amezi 6 hafi aho ngo harenga ashize. Narababwiye nti dore Congo ni igiye kuvugwa ubundi kave. Nzambe, eza mukanga mundele de Paris. On a bas supporters. Eza eleko pona ko boma ba jaloux avec style pareil. Batu ya likunya bakokonda. Donc vidéo ya sapologie partie Misato papa. Plus besoin de présenter les chaussures, tu les connais déjà. Ça là, tu peux les appeler Moïse. Quand je pose le pas, la foule se sépare en deux. C'est des chaussures comme ça qui font crier le béton. Costume, un feuille de pondou. We come. Thierry, give me that Fimbu. 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 Let's go, everybody. Fimbu. Rebecca. Look at Fimbu. Let's go, Rebecca. Again, Come on, you gotta give her. Alexis, she's the lion. She's supporting England. Move, Alexis. But you're gonna see that Fimbu next game. Okay, I got a day off. I need You're gonna it. see Bye, that guys. Fimbu. Reka twumve rero uko nabikubwiye, ubundi urebe aho ibintu bipfira ku banyarwanda, kuki ikipe y'igihugu idatera imbere. Hari ugukunda igihugu, hari imyaka abakinnyi badakunze igihugu. Ni ukukunda igihugu ni iki rero? Ni ukuvuga abantu bose bashinzwe siporo bagomba kumva ko nk'uko ibindi bihugu byose bibikora, bagomba gushyira
igihugu imbere koko ukavuga ati ngewe koko mfite umuhate wo kugira ngo igihugu gitere imbere ya muri siporo ya mu nzego zose ariko udafite urwo rukundo rw'igihugu wapi ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo iby'umutoza no gusubiramo, iby'abatoza badafite amalisansi, iby'abakinnyi, shampiyona mufite shampiyona zingahe mu Rwanda? Hari ese icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane byibuze. Ibindi bihugu bifite iby'ayo mashampiyona bimeze gute? Abana barahari. Ayo mafaranga hembwa umutoza yashyire mu bana. Ubundi imyaka 20 ishize abatoza bose hembwa mu miliyoni 10 ku kwezi bakoze iki? Nta n'umutaru, nta na kimwe bakora. Abyiza ahubwo wafata abakinnyi bose bagendera ku mazina ugahanagura bose ukazamura abana b'imyaka 15 kugeza kuri 20, noneho abafite iyo myaka irenzeho bose ugahanagura ukavanaho ukazamura ikipe buhoro buhoro. Igisubizo rero gishaka nyacyo twagora ukuntu bishoboka, ariko ni ibintu byatwara wenda nk'imyaka 8-10 aho ngaho kugira noneho uzamuye abana no bakora ikipe noneho yayindi kazi ko bafite tara, bafite technique, bafite byose, noneho abo bana ubahaye ubushobozi mu myaka 10 byakunda. Reka rero turebe ibya Kongo uko nabikubwiye, ubundi wirebere, ariko ngewe ntibingira umuhanuzi. Wihere ijisho ubundi uvane mu kuri kwawe, nzi neza ko bizaguteza intambwe wumva uko umupira watezwa imbere mu Rwanda n'ubwo bwose. Twebwe tubabwira ibintu ariko bitatugira abahanuzi. Urebe ukuntu abazungu bapanga ibintu imyaka n'imyaka ariko bafite gahunda zikomeye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda kuri urugendo rwa perezida wa FIFA mu Rwanda Infantino, nkubwire icyo rusobanuye n'impamvu yaje hariya, uko psychological game y'abazungu biriya byabo bita predictive program uko babikora, uko babigenza. Kuki rero uyu perezida wa FIFA yaje hariya mu Rwanda? Urabona ko abantu bose ari kumubona bakavuga bati ibintu birakaze, yaje atoza abana, abaha imipira, bakora ibintu bikomeye cyane. Kubera iki? Why now? Kubera iki uyu munsi? Kandi aho rero twinjiramo kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, cyane cyane bamwe twabonye imyumvire yabo ikiri hasi, kugira bajye bareba uko abazungu baba batekereza. Niki rero cyazanye uriye perezida wa FIFA mu Rwanda? Kubera iki? Uzi ko hari igikombe cya Afrika umwaka utaha, ejo bundi hagiye kuba igikombe cy'isi, kandi noneho wumve ko yavuga ngo ni amahoro, ngo ibintu by'amahoro, amahoro, amahoro, nkuko ijambo ry'Uwiteka bitubwira. Niba kubwira ngo amahoro, 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 ujye wumva ko ahubwo bagiye kuza kugusenya. Kwa rero Imana yaraduhaye inyurabwenge kugira ngo tubashe gusesengura ibintu tubibone mbere igihe, nibyo tugomba kubafasha kugira ngo abantu batukana bajye bumva imitekerereze yabo ahiri. Bano bazungu rero bo hanze bakunze kuvuga ko nk'urugero biriya bita bya USAID buriya ngo ziba mu bihugu byacu kugira ngo zineke kugera ku muturage hasi, bumve ko igihugu gihumeka kuva hasi kugera ku bushoshore hejuru. Dukomeje rero kuri Infantino, we icyamuzanye mu Rwanda niki? Areba akavuga ati hari Kongo n'u Rwanda bazi gusenya amasezerano, hari ubushyabinane, barashaka amahoro. Noneho buriya bo ukuntu bamaze kwibara Kongo kuba iri mu gikombe cya Afrika, cyangwa se bakavuga bati aba bantu bimwe bavuga ngo imyaka n'imyaka ngo bababaye, reka tubashimishe. Kubashimisha ni gute? Bazi ko abanyafrika dukunda ibintu by'imipira, ni imipira bashimishe gato, none mara kubashimisha mbahuma amaso, reka zimwe ko biteye. Bakavuga bati Kongo dushobora kuzayigeza muri demi final, noneho bongera bavuga ngo Imana irabakore, noneho bayishyire no mu gikombe cy'isi, bayihe itike y'igikombe cy'isi. Urumva rero Kongo nibizagera kure muri CAN mu gihugu cya mu gikombe cya Afrika no mu gikombe cy'isi ikagera kure, ntago bizashimisha abaturanyi babo ari bo twebwe u Rwanda. Byagenze gute rero? Niyo mpamvu byahise bihagurutsa perezida wa FIFA aravuga ati okay, reka ngende mbere y'igihe, noneho ntanguranwe nkora akantu ko kubareshya kabashimisha, ari byo bingi ubona yajemo, noneho nyuma Kongo nitujya kuyibira cyangwa twanajya no mu gikombe cy'isi kagera kure, ntibizatera ishyamba rikomeye cyane aba banyarwanda, kubera ko bazahita bavuga bati avuye iwacu twari turi kumwe, ntabwo bishoboka. Noneho kwa kundi bo babitegura mbere y'igihe, abanyarwanda bumva ko bari kuvuga ngo umuntu ukomeye. No, umuzungu ntahagurutswa n'akantu kubusa, umuzungu ntahaguruka kubusa gusa. Uyu Infantino ibi bintu byamuhagurukije akaza mu Rwanda, arimo arategura, arapanga uko abantu bazakira Kongo bayipushinze umutaru mu gikombe cy'isi, kugira ngo noneho induru nizivuga hirya no hino abantu bishimira ibya Kongo,
abanyarwanda bazakomeze bahumwe mu maso n'aka kantu yakoze uyu munsi bavuga ntibishoboka buriya abakongomani biriya bintu byabo bakoze barabimerita ntibabyiteho kubera ko bazaba bahumwa amaso n'ibi ngibi yakoze uyu munsi. Urabona ukuntu abazungu batekereza, abazungu nuko batekereza. None wowe uracyari mu byo gutukana, uri mu bintu ntazi. We arimo arapanga finali y'igikombe cya Afurika, arimo arapanga amajonjora y'igikombe cy'isi muri 2026. Wowe uracyari mu gutukana, uracyari ahangaha umva uko ari gutekereza. Kubera ko niba aje agakora ibyo bintu bakora ikirumira habiri, yaba Kongo yaba n'u Rwanda bagacenga hombi, bakaza mu Rwanda bagakora kankaka bakakwereka yuko muri kumwe, Kongo bakayipushinga, bamara kuyipushinga, noneho kubera ko abanyafrika nyine badafata nk'abantu badatekereza, bya bibazo byose byabaye imyaka n'imyaka bakabyibagirwa kubera ko habaye umupira ngo batwaye igikombe cya Afurika, ngo bageze mu gikombe cy'isi, noneho umuzungu agahita guhumisha gutyo agakomeza yisahurira mu mudendezo. Nuko abazungu bakora, ntibatukana, bafata igihe bakiga ibi bintu urabona ukuntu bimeze. Aje ubu ngubu uyu munsi kuko azi ko igikombe cya Afurika kiraba kirangiye mu kwezi n'igice cyangwa se igihe kizarangira ni vuba ahangaha ibyo byose. Noneho nikirangira hahita yazamo n'icyisi, urumva azaba ari Kongo. Noneho kugira ngo abalance, niyo mpamvu yaje mu Rwanda kugira ngo akore kano kantu kamaonesho, noneho abanyarwanda batuze, noneho abakongomani nibishimira intsinzi mu minsi ije, abanyarwanda bazavuge nta kibazo kuko uyu muntu wa FIFA nawe avuye iwacu, n'umuntu wacu, nta kibazo twege buriya n'ubutaha. Nuko abazungu bapanga, nuko bakora. Iyo utangiye gusobanukirwa ibintu nk'ibyo, nibwo butangiye guca kenge. Ndibaza ko umaze kumenya ibintu nk'ibyo ntago bazongera gupfa gutukana, kuko abatukana ntabataza ibintu biva naho bigana. Kubw'iyo mpamvu rero biriya bintu by'imipira, ibintu byose ubona byose babikoresha mu nyungu za politiki. Twe tukagira ngo ni imipira, kumbi ari ukugira ngo tugumishe hasi, dushimishwe na gato, tuvuge tuti dore ko badukoze, bakadufatira aho ngaho nyine. Urumva twe dushimishwa n'ubuntu bwa buto cyane. Ejo bundi uzajya kubona abakongomani wenda bageze muri demi-finale y'igikombe cya Afurika, ubone igihugu cyose gikwiriye induru ngo bari kwishima, kandi batazi ko ari umuzungu uri kubakina kugira ngo akomeze basahure. Noneho nibajya gukanguka yongera abongeza kandi ko mu gikombe cy'isi bongere basinzire, asahure mu nduru. Nuko uko abazungu batekereza, niba utari ubizi ubimenye, nta yindi neza ibahagurukije kugira ngo bazi wacu. Wowe rero nkubwiye, wewe munyarwanda kunda ukuri, ushaka ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Mukanguke, mugire inyurabwenge, mutangiye gutekereza mu bihe bizaza aho gushimishwa na bike. Kandi nkubwire ngo uzakubeshya ngo wemukire mugenzi wawe, uzamwamaganire kuri, kuko iby'icyenda na kane ko byagenze twarayibonye, uko ijuru ryageze mu Rwanda mu 1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Iby'umupira rero, iby'umugabo Infantino icyamuzanye mu Rwanda uracyumvise, no kugira ngo akavaringe abantu bitangira kuvuga bati Kongo irimo irazamuka mu by'imipira, abantu bazahita bacisha make bavuga bati wa muntu inshuti yacu avuye hano, nta kundi ni bisanzwe murenzeho. Kumbi bo bazi umukino bari gukina, uko babiteguye, aho bazageza Kongo mu by'imipira, noneho babone uko bayobora yaba abanyarwanda yaba abakongomani bose, babafate babashyire mu gafuka kabakwiriye, bo bakomeze bisahurire, biteze imbere. Nuko bakora.